Okay. This is not the end of the concert. The end of the concert, it will be you. Because you are here as parents, grandparents, friends of the children. It's because of you that they can sing and they could be here. Aquest no és el final del concert acaba amb vosaltres, perquè sense vosaltres, papà, mamà, mamita, ells no tenien si per a cantar i sin estronar de seu part, també de la seva voz. I really like you to sing with the kids together. You have the text on the screen. Per favor, que el concert acabarà amb vosaltres cantant aquesta cançó. Teniu el text en anglès en la pantalla, fàcil seguir-ho, i la melodia ja la sabeu. I like all the conductors who were on stage or who are somewhere involved with the choirs that is spread out so you can conduct any part of the audience. Directors, que esteu per allà, anem a preparar-se per a poder dirigir alguna de les parts de la gent que estem en l'auditori.